Fifia lava le nganga e toi whaataro whatu i le pai le tele o tātou tunu ia e mese na ia tātou wō mawhanga uma ia whea lava stafo re ke lope lo maumba i rei tautua ia ofolo whatu ia mawha malo atu ia te oto umalawa ia i le amtaino whea o tātou por kalama masani nei o TAUAFIAFI mana lo pei ia i lo na so Lulu nei a so sefuru valo o Tesema lua afe se furu mane iwa ia te tonu ari lili ia o leo fōua pa uti munga ia i nei se tātou tunu ia me se fo ia ole fo wa nga i fo la la to ia pe ia upor bi inga ia mai le fa ka sai tu ra ele le sa tala i dai por kala be ia le la ma se si nga i tau ta to fa fo i ia na ta to fa fitai le ma oli ia fa fo i le tua ia pe upor bi inga ia le sa ta to la gina ia fa fitai ona ole fo wa ma fa ora fa so polo mai so i fu ma le ola ia i le fa u mo le fo ia so tu te manga nga la to ia Whaataro whātu tātou watu numa lona sepo maumalange mai nei po ia vaenga lea fiafi ia a o palase e ti munga i nei whare lau niu pe o na tu upsa a watu ia tātou a whaasalaunga ia le tātou tātou le nei a lau LOABAY ia mai se le tātou por kalama ia telefo i o fiafi te tāsi TAUAFIAFI ia male to telefo i nei paanga leo mwhainu whātasi mai whaataro whātu ia te oe malolo ni sa i whea ngai po ia matiu te mga ruenga mai le tai au o mai nama nei tula le fiafi. Ia ai le amatanga o tātou por kalama o TAUAFIAFI mana lo pei fia e whailo atu ia o lea fōua maua ia so tainga ia mara tamaitai ia Sarah ia se tasio tamaitai ofisa ia o le paratupe tu tono so tātou turu ia lea lea whaafonga mai tātou turu ia i whaatara roanga ia male wharatua ia hana i le ia fiafi. Hello, Sarah. Hi, welcome. Sarah, good afternoon or good evening. Thanks again for joining us. You're welcome. So this evening we thought we'll just give you the opportunity to give us an update on EasyBank. How are things going with getting those registrations for EasyBank? It's picking up, but it's a very slow rate. But we've seen like a growth in terms of registration from the month of started in October. So October was a good month, and then it improved in November, and again it's picking up again at the expected rate this month. So it's just that we had 2 days off due to that mass vaccination program that was implemented by the government of Samoa, and which affected people coming out of their homes to register. So, but so far we are still seeing progress. And now that we have the current campaign going with the addition of prepaid power, EPC prepaid power top up to the digital mobile money platform, we can now also provide e-funding for digital mobile money for customers to purchase their EPC cash power from the comfort of their own home. Oh, very good. So, if you can just tell us again, please. I understand that there is the availability right now for people to be able to register online for EasyBank. Can you tell us a bit more about that, please? It's actually not online registration, but the availability of registration form on the National Bank of Samoa website, where you can actually download the form and fill it out yourself, and then just a matter of dropping it off at the nearest branch instead of coming in and waiting in line and then getting served at the new account desk, which can really take up a bit of your time. So with the availability of the form on the website, you can take a lot of time to complete it and hand it over to the team to process your registration. Very good. So if there's one thing that you'd like to remind our audience about in regards to registration, what would that be? Sorry, can you repeat the question, Tesema?
if there's one thing that you'd like to remind our audience about in regards to registering for EasyBank, what would that one thing be? For EasyBank, you need to be a National Bank of Samoa customer, so you need to have a savings account with the National Bank of Samoa, and you need to carry a digital mobile, digital mobile in order to be a valid, in order to complete the registration successfully with EasyBank. Very good. All right. Thank you again for joining us today, Sarah. So we will again connect up with you next week in regards to our regular discussions on EasyBank. Sure. Thank you so much, Anna, for the opportunity. You have a good evening. Whaftai. Whāsefua. Ia, na nau whaafonga tātou turu ia le whātarananga ia maratametai ia Sarah, ia se tasi whātametai ofisa ia o le whantupe tu tono sio tātou turu ia i le taumwhailava e whaamalabalamba ia mwhaamanino ni sio tūlanga ia e ala i le tautua rana baenga le National Bank of Samoa ia i le lātou whaalawi loa tāpo le lātou whaapitoa ia o tā ua o le EasyBank. Ia, ma lo whaatai Yulai. Le tautonu wa o le tātou sota inga lea ma le National Bank of Samoa. Pe ona iei lato o nanga leo le EasyBank. O le matua whaingo fia ia le whatinoina. Wa lea e pe e whaapito au ngafa lava mo i lato lo lafo ina mai tupe o se leni mai atunu umamau. Ma o lo mana o mia se whaamama a benga. A wale lafo ina mai o se leni mai atunu umamau. Wa lea o lo whaamaina i le EasyBank i le lato tautua le nei po le lato au nanga nei. Ia le tātou lafo ngā tupe leo ta ua le Click online. Na o le 5 tala New Zealand, 5 tala Australia, whaonga i lafo mai tupe le Click. Tau nuu mai loa lea i le mobile, lea i le digital mobile money. Ina loa la e whai hei loa la filifilinga. Ia e maise i le tūlanga ina ia mawhai iai o nā ngā waa mō whaapitoa o lo whaatino ina. Wa lea se aso o luma stato sota ina muli mai tai a Sarah. Leo le tu ato i loa se fasili. Wa lea iei tautanuma. E iei le lato whaapitoa lea wa mai tau watu. E mawhai o nā ngā waa i se tasi o lo whaonga aina ma ua le stara fo i le lato au nanga lea le EasyBank. Ia maua i se taimi fo i lea. E mwhai o nā wai e tuaina malo loa tuai le tātou whaitai malo lea o le a moa resort i Savai. So mana ia fo ia sinawa noa. Ia, antua fo ur kai mia o le kakaonga o sefe le tupe. Ia, nai mana ia sinawa noa ina ia mawhai iai o nā ngā waa. Mo le whaapatoa lea pe na iai le au nanga lea le National Bank. Ia, nana, ali le ua whaafonga tu e tātou tunu ia o lo tau mwhai le wharatua ia hana ina ia whaalau tele matoi whaamarino atili ia whaatana noanga na le sāwhianga ia male tamaitai ia Sarah. E tonu mana e whoile tūranga e le ngata e tāua. Ia me se lava ia na i wō maa inga o lo whapenao whaafonga mai atunua mamau. Ia o so se awala a whapeo nai tau sa idi se awala hoida e whaafaingo fie e le lafo ina mai tupe mo nai a inga i samo nei. Ia le whaafonga ia i whaingo fie vabe te tango fie ia pe whaonga ina ia le wunanga ia ale National Bank of Samoa ia po EasyBank ia marvainga na umau na whaamtalatu ia e whartua ia ana. Ia anga ba ai tātou le inei. Iyo, tūlanga na ia peo na e tāua iulai. Ia whawhaingo fia fo ila tunu umale ale o ia i le vai aso muli nei ia o le pise fo i matu ia o tātou whatupe. Ia le se tinga ino le atu le kiu fo i le pole laina. Ia na o lo mawhai lava o na e whaongaina le tātou EasyBank. Ia pe o tātou masini pe o na whaongaina o te le atinu umaleo au nanga le National Bank of Samoa. Ia te tolu la tātou se e le malo longa mua tātou por kalambere nei o tau pia male no pei a toi tani mai whaua wina lea ia o le whaatalofa ma whaamalo atu ia nai tātou wō ma paanga ia le ngata i leo company ia lo whapenao tu mai per tau au ia e langono ai ia le nei whaamoe moe a wana le se noa lo tau wanga le nei mai ia e le mawhai o tu ina tu ia i lunga le YouTube channel
ia ma le Facebook page le LOABAY Global Network ia le nei tautua ma le nei auaunaga. Tau nula o tupe mai whawhoi tiki sa mobile money. O te whaongaina au nanga Easy Bank. O se au nanga e wawe ona whaatino i te unga tupu. O te whaongaina le Easy Bank. Whawhangai le pāleni o le matua telefoni pāleni. Tui e wholau tiki sa mobile money. Au ari whainga o whaatau runga mobile app. Tau mo pie. O maru pui pui alau se le. Sisuani tele moa. To e sefe taimi. O se au nanga whaatio tuai. Restella whaonga nei lole au nanga le Easy Bank. Whaatino e au te unga tupe so o se no whaonga i so o se taimi National Bank of Samoa. We are Samoa. There's no other views like the Sky View Villas. Perfectly located in mountains, 800 meters above sea level, these beautiful self-contained villas have the perfect balance of resort and island living. We are surrounded by beautiful lush gardens and panoramic views of Apia and the Pacific Ocean, and still a short drive to the city. Meet our friendly and professional staff who are waiting to make your stay better than your last. So what are you waiting for? Island getaway can't get any better when you're staying with Skyview Villa. There's no walo malama lele ia inga matulanga manaumia mo le fao inatu le elitise ilo maota por business. Hola tus. Oi kia umolo. Oma, koia le kisi. Oi da guano fo. Koia la fai modi fai le seng. Ifa pe kai wa so sisi ngamia. Ia. La fai modi fai long le seng ifa kanga la kula fo le kisi. Ka sa ninga pe vika wa venka o kisi. Ke. O me fui pe. No payment, no power, brother. Mo nisi whamtalanga wala au mai leono 55 o leono 55 la se fa amole mole kuli se si manu Lulu we amole alova mai vai di fa amole mole Dani mai se chaika Dani mai se Coca-Cola Dani mai rasta Tuanga mai le whala putonga malo si whaka tisi. Tutongi wape lau pili mōli, ai le i a toa le tolu sfulwasu, taluna e tau reina. Lua skurtasi minute o te ai nei le tūlai ono ia i le nei whaivanga la fiafi tau te riu mai le vanga lona rua le o tātou por kalambe o tau fiafi mana LOABAY. Ea, tari tonu ari lili ia o lea ua tanu mai fu ia le tātou tala o tau. Ea, o lea a whaafonga mai e tātou tunu. Ea, o lea tola o winatu ia ele tamatai ia lili. Ea, le tūranga ua ia i tātou tala o tau. Ia mai se o lea fo ua vaia ia le lolo wā tau le nei whaivanga la fiafi ia mātou i Samoa nei. Fantuanga winga lolo wā le tau numera lua mō ti munga mamafa. Whamawina le ofiso le wā ai tau. Ele tu lai lima i le awhiawhi nei a so Lulu se fulma le walo Tesema luafe se fulma le iwa. Fantuanga mō ti munga mamafa wa whaamalusia nei mō Samoa atoa. O se waenga whaatupula ia, whetai e inga o savili ma ti munga o lota auto nei lunga o Samoa. Ai peitai o se waenga o pea mao le ea. O lo ota oto i sakte, o le nei vaenga, whaatupula ia o savini ma ti munga, e wha moe moe a awhia i Samoa i leisi lua se fulma le wha i le wha se fulma le walu tula, ma e au maia ti munga mamafa wha apea ti mweta api soluai. A awhianga e ono i ai mo Samoa, e pua oa ma wha atau tau savini, e ma se e ma pua oa a wala ino fuanga ma walunga, ma e ona toa le vai i ta whaala manofuanga e a awhia ngofie. O le isi whamtalanga i o le winga lolo wā le tau le atu i nā atu i le
Kai mai o fo ngare nei foi vai ngare fia le fai unga foi le tulanga ua rent ia lunga la tele ia o le vai ngare na mar turanga na ia to fatu ai fa tuanga ia ma te tu alalo atu ia ile pa ia la tele tato tulu ina ia tau tu ana ifo tau tu ana ifo ia ete oti de sawa ia ai te sanga le muan fa tau fa mat ko inga ole le tato o ma ila lo le what ia fa talo fa ia I tato pa nga le fa en fa si mai ia I lunga le tato tau le sunga ia tupuse muli au maseli ia le lo ma fa ona fa talo fa mai ia ile tato polo kalama ia me se foi le sunga ia fa ngango ia le u fa si mai ia na tato pa anga ia le olo fia ngai manga venga ia ina to foi le olo o fa u vitala manga venga ia fa malo atu le o saya tu langa foi le vese le atu le tu mo le tato lupi fai le ia soli ia yulai Oyo lo ngi kala ngi pe angi iyo fai la masina to tele la to le olo tu li wai to la va utai au aso para ile mala sunga fua ia ona tapunia lo le ia o le telefo ia pisinisia me se lava ia bengal malo le olo mo mia ia knife so ani fo ia tu la tele Christmas ma tau sang fo ia pe tu langa na ia wa fa tai fo ia ile vai ngol fa putunga tupe ia por lupi fa ia so tato tu lu fa penano fa ia umalaba ila manu tu ile solo samauli fina upe ai luma awa it's solo muli fai malu fai baile tsai sapua ia umalaba oe salafai Solo samauli fina upe ai luma awa it's solo muli fai malu fai baile tsai sapua ia umalaba oe salafai go solo samauli fina upe ai luma awa it's solo muli fai malu fai baile tsai sapua ia umalaba oe salafai le mawel golo gamauli le lagunga le golo gawal go I can do it all. Ia tadi uman tato bakala malinia itu la le afiafi tasi fatunga ia maya sibe vainga walesi ia pe ona ia ni fatunga na tono tamauli ia pe ona ia tato fa afiafianga ia ile nei fo itula ia toi fa talo fa tato watunua fanga sono pe ia tato bakalama ia manisi fo yo vainga ia awane ngalo tato watunu mamisi tato watunu ia tato wa bakalama masani lava ia le wa tato se mai ia so soifua Poi la volo fa manatu ia luna so foi le so ia fini so la tol na yo no o mafai ona fa manatu ia tau sanga fa pito fa ile pe le limas fulu tasi ia po le ala tau sanga na lo fa manatu ia le lo mawolo wa no ia nisi fa tato pa anga ia olo o fa manatu luna so foi le so ia fai ona e vala mai ia pe comment mai foi ia e mo ta tautua ia mo faamaniaga loa soifua ia faapea o le ua galo ia oe le aso na soifua ai o le so le aso sefulu valu na masino Tesema a faapea la gaega galo ia oe po le a le aso lenei o le so le aso sefulu valu ia o le masino Tesema atoa ai le aso ataeao